Dingangisano mo kopanong ya ntlha ya ba lekgotla ba masepala wa Dr. Ruth Segomotsi Mompati jaaka bangwe ba baagi ba ne ba ngongoregela go tlhophiwa ga mo lekgotla wa EFF go nna meyara wa masepala. Tiragalo eno e ile ya tsosa maikutlo a farologaneng gareng ga baeteledipele ba sepolotiki mo profenseng. The EFF, we've contested elections, and as a result, by contesting elections, automatically you are saying you are also contesting power inside the municipalities. We've been contesting the mayoral positions as speakers in all the municipalities, and as a result, we are very happy with the outcomes of this district municipality. We are going to establish as to what happened, but we are sure of the fact that 6 out of our 16 councillors inside this council did not do what they were instructed to do. There will be a severe consequence management that will take place in this council. This is not starting here of ANC councillors sleeping in bed with an enemy precisely because the EFF outragely went out to declare us an enemy in the form of their CIC, Julius Malema, who's a reject from the ANC. Resalefo baagi le bone ba tlhagisitse maikutlo a farologaneng ka go tlhophiwa ga meyara. No re tota re le botlhoko ka di results tse di tlhagileng go tswa mo counseleng ya Dr. Segomotsi Mompati. Ara ga re buela re ditirelo di ka re bolela ka district or district ya go nga go tsene meyara wa EFF ana ko mo district yana dilo di ka change di phetogo di ka nna teng. Mo lekgotla wa ANC Kgalalelo Sereko o tlhophilwe go nna musa kgotla ka di vote di le 21. Sentle English, SABC News, Freiburg.